Mame ma akwaba emfa umbra Ghana SM TVGH so wofre me adwoa searching. Abusiafo. And the more serious no, this is the first time I mean who's our story with you. Now me who Jeremia. Madam for being a day sending you. Say oral NDC for the Yason the year campaign winning elections. Apparently near more munya da concepts, oral concepts near Canada, Japan. False allegations ni claims that will make here against Onwa Kasankasa ne party, Onwa Kasankasa government. And a man NDC for no any other idea and some mobile for me oral. Hey, Chale, me who Jeremy. Hey, hey, ya say. Oh, call elections because say when we need and I say because say we feel say will be an supportive winty. Now we try and throw to one kasankasa will party for so. Bomb chrono MPP for you ska MPP for you and crime for sassy MPP for you state bungalows just ensemble. And on NDC for Gina so the year campaign even elections. And NDC for about power. Mom will say ora no matin Gina ora so edu be akujina court to that. One who be that. So be ye de na kwa akujina court because of a juma ora on a year. Adi attorney general we ya and say oh yeah press conference no ke cancel. Untimi emfo be an kujina court. NDC for na kore abuafu no. So no dey ni oye bia press conference until me and file case against Obia because eyebo sire mu ka can enya upon boni sire mu kan my NDC for me alright like how when am so on be MPP anim no hey this you see him who so be supporting Canada Japan so on be MPP flag bearer niema mienu. It is that any parkuno genuinely on pen PPA yo 2028 elections on per se ye be wini. And now say any parkuno genuinely or ye ignorant of Bonnie and Canada Japan edien. And how dangerous, how disastrous it will be for us to present such a person as our flag bearer going into the next elections. Sanya mami anyway. Hey! Nipa boni semnie. So there's a one bear flag bearer ne the MPP ngu. Inteli or big chan try to yeso aye propaganda to yeso mo fa mo nsem hunu free GS office wo mesin nko fie na mo ne e ba mo so kura ne di we di ese nketwa munya hunu hwe ade ya ye ntua moka mo tichafo mesi munya hunu hwe mesi nyame betua ye ne ye nananom ne ye mumma eso ka e wokuru we mu me na me ka kire mo ma hye oman enkom ato ho enuru fie nan ento sene enkosi fie nan kuro we mu wona ebetwa adwo no edoso kya wona ebesere me na meka nyame so no kura kire wo yati kuro we mu sabi ye mu bi se ye nsua nyansa ye nya hunu hwe o dabi ye nya hunu hwe ye nua no matichafo a mo GS headquarters ade ya yentua moka mo mesene ko fie wate mo mesene na wona asabi ya gini pa nkwankora yenye ne omopema omonyamo momfa mo nsem hunu mesene nkofie na mo nkohwe mo yere na mo mukunu ne mo ma yensu so ni pasu okurum ha bi moti ha 2008 ediko wie 2016 munua no bia na esu ebra ne ye di dan ya no otrasa koma slekwen fo ma na munua no usu wo mo aye adwuma mfie no mfie miensa ne mfie nan entua omoka muti krowe mu munyina mu hunu bi anesefo na mu okuro we mu nesefo na ye adwuma ye ntwa mu ka na mu munyina mu ye dansefo na ya de bia ni wiase na okun bia nsi wiase sa bere na nipa ye adwuma kuro yi mu aban adwuma efu a nesu enkwada na awie suku e wose ye fa o adwuma kuro yi mu a ne ye de embagwa ase ho ago ato o mo so ye nyina na ye okuro mu ha ene yesi ensua nyansa ade ya yentua moka munya nhunu hwe mempai bone se akon besisi amaman so
na ne yeto Akufo-Addo aban bereso no esiye no ebi besi Mahama abere yi so na mubesua nyansa mubesua nyansa minim ne ye amukosua entete ya amukoje a ye ha ye ho sore enwane ye mma no ahomache se omuma no esua de minim ntete ya ambesua masan de aban we yaba yasisansa ntwerofo ne etumfu tuo gu mani ne egu Akufo-Addo ho fi poto kire mukuro mu ana mo de John Dramani Mahama aba momon pae Akufo-Addo no ofisa ba omia na eba na obo asika no gu ho ena o ma beto ne yaso bi agu ka mu ne ye che ena ye di bi di nkwase asem ne de omudi ni nyina awie a mema mumfie mienu de be si wo kuro we mu no John Dramani Mahama mesi wo a wudi dollar ho dwa ena ya nkasa ye nua ba ayikan ye no kope sika ne tobi gu ho John Dramani Mahama wie na dollar ne number 40 cedis kuro yi mu obaka se kwaku ye bo amekan obaka se mekan ni ye betu ye kuro we mu no market on the wall ni ye betu ye no enya bi ni ye huni ni ye mo ye de mo goro ayi ente ni ye betu ye kuro we mu no ye nyina ye behu jimi na ma sabi Israel fo koto amro no mabini diye Nyankopon hu omo na o se mo ye boni ayefo nkwase yafo mo memma kompa kom ye funukuro kom beba betom so mo jimi dodo o maya na o mu ye nyame ani wi e chire no na wo mu karisika kotom roma bini edi ebi na beba yesu kuro yi mu yesi ya jimi na egu ya yesi ya jimi ye pedachi ame ye na anom ni nchirima ono John Dramani Mahama na wo pe ne yeto wo pe no wakatua yeto na John Dramani Mahama akoda adwene wo wakatua ho usu akire hwan Haruna Idris na usu akire no Haruna Idris na usu akire no mesi wo ma betu sika ya to gold agu ho ene wo ma betu na obi ade ne nsa abom edibie munya abotre enkosi se mfie mienu no ye wo krom ha mo baba betu mebo amame mo de mebo bebere me mesi ma hye oman yi ho nkomo ato ho akon so de yemigusu bom pa ye se tuntwa e wo ha because ye pese ye hunu different between Akufo-Addo aban bone na entokwane akon si oman so otu ya teacher foka anese foka ye hu demonstration kuro yi mu a ye painting ne black kire Ghana for so ye nipa bone for no ai aban na wo ma ye hunu sabi kuaye so mfaso no mutimi to kokko mu NDC aban me say yasi ya nyansafo na egu kuro yi ye behunu bi ye bebia ye di just 50 cedis na netu kokko mu ye nyina ye tikuru mu ha akuafo na Akufo-Addo ye maamo ye hunu mo be hatamu kokko no ebewo mo be sisasi wo mo di betwi moko na adi mo eya mo se me di agoro me se nkomhye na me hye mu kuro yi mu kokko no bewo amomo sisasi wo mo di betwi nkontomire abomu na adi mo wo kuro yi mu munya hunu hwe mo de mo fansa ba bi enzo nka ye nya nuru ba bi a abusumi nsia anasifo sese abusumi nsia atichafo sese munya hunu hwe mo akatua ene mo allowance ya muhia ne ade na enye to ai na ba ye dadwene ada NDC aban so me se enye to munua no musu ane ye ntua o mo ka no sa atam ne ye karisika di dan no otrasako ma ahawefo musimu nsuya nyansa na munua no mu bia kira ade aye adwuma e wo hospital emfie 9 emfie num ne me yansa so na omakatua kam kuro yi mu na okonsi kuro yi mu na akonsi amaman so na o musu na mo de mu fi se mo nya nafo mu fi se mo nya nafo e na dollar na mo hu na esere munya hunu hwe munya abotere na me bompae mi gusu bo Nyankopon pae sa akon ne no ma ekoso amaman so no o ma no nkoso a onfa bebere meka ho kuro yi mu na nipa hunu sabi Akufo-Addo abambone ne so mfaso